Ashton Hall yarasuye The Ben mu rugo agasanga umugore we Ukeza Pamela adahari kuko amaze iminsi ari muri Tanzania, yamwemereye ko azasubira mu Rwanda mu mezi 6 ari imbere akabasura. Ibi yabivuze ubwo The Ben yahamagaraga Pamela kuri telefone kugira ngo asuhuze abashyitsi bari mu rugo rwabo. Mu kiganiro bagiranye, The Ben yabwiye umugore we ko yahombye kuko atabashije kubonana na Ashton Hall. Mbere yuko asoza kubimubwira, Ashton Hall yahise amuca mu ijambo, amusezeranya ko mu mezi 6 azongera kubasura. Ubwo yari mu rugo rwa The Ben, Ashton Hall yavuze ko yanyuzwe cyane n'uruzinduko yagiriye mu Rwanda, agaragaza ko mu bihugu byose amaze gusura arirwo rwamusigiye ibihe byiza kurusha ibindi. Yanahishuye ko mbere yo kugera mu Rwanda atari asanzwe aruzi, ahubwo ko yarumenyeye binyuze kuri Ashton Small, uzwi nka Kagarara, akaba ari nawe yiyemeje gufasha mu rugendo rwe. Ashton Hall, Ashton Small uzwi nka Kagarara, na Kushwa wamamaye nka Indian Ashton Hall, bamaze iminsi bazenguruka ibihugu bitandukanye bya Afurika. U Rwanda rubaye igihugu cya 5 bagezemo muri uru rugendo, nyuma ya Ghana, Nigeria, Kameruni na Benin. Hagati aho, Constant Mutamba Tungunga wabaye Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasubiye mu rukiko kuri wa 13 Nyakanga 2026 nyuma y'amezi 10 ahamijwe icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari. Aya mafaranga akomoka ku ndishyi leta ya Uganda yahaye RDC kubera ibyaha ingabo zayo zakoreye mu mujyi wa Kisangani mu myaka irenga 20 ishize. Iyi ndishyi yoherejwe mu kigega cyateganyirijwe gufasha abagizweho ingaruka n'ibyaha by'ingabo za Uganda muri Kisangani kizwi nka Freevao. Aho kugira ngo Mutamba ayakoreshe ibyateganyijwe, yayohereje kuri konti y'ikigo cya Baringa. Mutamba agihamwa iki cyaha tariki ya 2 Nzeri 2025, urukiko rusesa imanza rwamutegetse gusubiza aya mafaranga mu kigega cya leta, rumwohereza muri gereza ya Makala i Kinshasa. Urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwahamagaje Mutamba kugira ngo atange ubuhamya kuri dosiye ya Freevao, ariko muri Gicurasi 2026 arasubiza ko adashobora kwitaba kuko yamaze gukatirwa. Nyuma yo kwihanangiriza urukiko abinyujije ku ntumwa rwamwohereje kuri gereza tariki ya 15 Gicurasi 2026, yohereje raporo ya muganga isobanura ko atakwitaba kubera ko arwaye indwara zirimo na stroke. Niba rero Mutamba yanditse tariki ya 4 Nyakanga, yasobanuye ko akorerwa itotezwa rya politiki, agaragaza ko yiteguye kwitaba urukiko ku giti cye kugira ngo ahangane n'ibyo yita ibinyoma. Ubushinjacyaha bwahise bufungura dosiye ya Mutamba wenyine, bumushinja kunyereza amafaranga miliyoni 14,500 z'amadolari yari mu kigega cya Freevao, ayashyira mu kigo cy'ubucuruzi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mutamba yagejejwe mu rukiko rusesa imanza i Kinshasa kuri wa 13 Nyakanga ari mu mbangukiragutabara. Urukiko rusesa imanza rwasuzumye imyirondoro ya Mutamba, hanyuma abanyamategeko be barusaba gusubika uru rubanza kugira ngo babone umwanya uhagije wo gusuzuma dosiye y'ikirego cye. Nubwo ubushinjacyaha n'abanyamategeko b'uruhande ruregera indishyi batabyemeraga, urukiko rwemeye ubusabe bwa Mutamba rwimurira urubanza tariki ya 27 Nyakanga. Mu yandi makuru, urukiko rwo muri Sudani rwakatiye igihano cy'urupfu umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa RSF urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu, General Mohamed Hamdan Dagalo, nyuma yo kumuhamya ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha bya jenoside. Uyu mwanzuro wafashwe n'urukiko rwo mu mujyi wa Port Sudan, igice kigenzurwa n'ingabo za Sudani, kuri wa 13 Nyakanga 2026. Abandi bofisiye bakuru 15 ba RSF nabo bahamijwe ibyaha birimo kuyobora ibitero byagabwe ku basivili mu ntara ya Darfur, gusenya, gusahura imitungo no kwangiza ibikorwa remezo birimo amashuri, insengero n'inzu zo guturamo. Abo barimo abavandimwe ba General Dagalo, barimo umuyobozi wungirije wa RSF Abdelrahim Hamdan Dagalo n'undi witwa Al-Koni Hamdan Dagalo, ndetse n'umuyobozi w'uyu mutwe muri leta ya West Darfur Abdul Rahman Juma Barkala. Urubanza rwashingiye ku bwicanyi bwakorewe abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibikorwa remezo by'iyicarubozo byabereye mu mujyi wa El Geneina kuva muri Mata kugeza mu Gushyingo 2023, byaguyemo Hamis Abakar wari guverineri. Umucamanza muri uru rukiko Mohamed Al-Amin yategetse ko imitungo ya RSF ifatirwa, asaba na leta gusohora impapuro zisaba polisi mpuzamahanga gufata aba bayobozi ikabashyikiriza Sudani.